Halo, čao drugari! Danas počinjem vlog od lifta. Bukvalno tek sam se probudio da radimo opet što sam radio sa psima. Biće malo bolje, malo duže, malo kvalitetnije. Sad je Kronos, treba da ga izvedemo. Bravo Kroni, stigao! Da. Sedi tu, što radimo kad ulazimo u lift. Bravo Kroni. Skinem povodac. Znate ovog psa, šta osjećam prema ovog psa, nikad nisam osjetio prema ni jednoj djevojka. Znači ovaj pas je, tako sam zaljubljen u njemu, da je to nevjerovatno. Taj pas je brat moj, ti si moj brat. Daj kis, bravo. Ga Čapo, bravo Čapo, nas čeka dole. Bravo Čapo. Skoro 9 sati ujutru i počinjemo dan. Prvo oni idu da piške. Trgi Kroni, vidi on ide da piški. I njegov drvo. On piške tamo svako jutro, bukvalno. To mu omiljena tačka. Pre nego što šetaju, ja ne mogu bez jutarnja kafa da počnem da radim bilo šta. Znači oni su obavili, nisu sve, ali obavili su po nešto. Prvo idem kaficu da uzmem i posle nastavljamo sa njima šetnje. Naručili smo americano. Evo su, bravo, jeste čekali, bravo buddy, dođi. Ste čekali, bravo buddy. On samo chill. Čapo je samo sedenje blejn. Dok mi čekamo kafa, mi ćemo da malo časkamo. Dobio sam dosta komentara. Mi je pohvalila, rekla da sam najslažiji sam. Evo sad će da izlazi. Čao! Čao Katarina, nju čuvam pse i mačke. Pa ona me baš voli. Da. Ja se uvijek pozadi, sad čekaj tu, stani, sad čekaj tu, Badi, stani, ja se tu iza, gdje si Zeta, evo je Zeta i ženja. Ajde, srećan radni dan, dođe Badi. Da, bravo Kroni, evo on, napao kameru, on si igra, misle da je igračka. Budala. Kako se, izbalavio mi kameru sada. I prošli vlog sam dobio nekoliko pitanja. Ne znam da li će stići da odgovorim na sve pitanje, ali odgovorit će za te opšte pitanje kao oko dresura, oko čišćenje, pošto neko mi je napisao komentar. Kaže, ovi ljudi koji se bavi time, to najviše smrdi. Druže, ne ide se tako. Ja baš mirišem. I Kronos isto baš mirišem. Znači, ja koliko ima tema da pričam za danas, ja ne znam da li ću uopšte moći da se sjetim i da pokrijem sve. Znači, zla kafa, bravo, hvala. Samo jednu stvar, za ljudi koji ne znaju šta ja radim, ja sam snimao prošli vlog kako ja živim sa psima, kako zarađujem mesečno okvirno 5000 evra od samo čuvanja pasa i šetnje i mačke isto, ali mačke kod njih ostanu. Tako da znate o čemu se radi za ovaj vlog. Ti moj brat, pusti ga. Ti dobar pas. Ti dobar. Sad će da te nosim, stani. Obavljamo trening. Čapo, beži. Sport. Ovo ima 50 kila, brate. O psima. Znači, kako ja ih dresiram, tako. Kako to? Prva stvar,
dresura su to najveća laž na svetu. Znači, da dresiraš psa. Hrana, dođe ljubavi, dođe to. Ti njega ocjenjuješ tako, razumiješ? Tako psa ti nikad njega nećeš dresirati. Nemaš kontrolu nad njemu, razumiješ? Pas mnogo komplikovanije dresura pasa nego što izgleda, razumiješ? Ako hoćeš kontrolu psihičku, fizički, sve nad psu, razumiješ? Da bi ti bio, vidi, oni metar od mene ne odaljivaju se, razumiješ? Oni metar od mene ne odaljivaju se. Oni respekt, oni računaju u glavu sve vreme kako ja ću da reagujem na njih, kakva korekcija ću da imam prema njima kad bi oni bili bilo šta uradili, razumiješ? Sad, i to je dugotrajan proces, razumiješ? Znači, to ne možeš ti u roku od 10 dana ili mjesec dana da kontrolišiš psa. Možeš da izvučeš tu i njega da učiš par stvari, ali to sedi, idi, dođi, ovo ono, to nije dresura, razumiješ? Tebi pas mora da sluša kako dresirati psa, kako vi imaš kontrolu. Prva stvar, psi nikad se ne dresiraju svi na isti način. Znači, nikad ne pokušavaš da dresiraš svakog psa na isti način. Psi su generalno 7 kategorija. Znači, ima njih 7 kategorija. Kategorija, ne rase. Rase je nešto drugo, ali kažem kategorija. Znači, kao da li je lovački pas, da li je fighting dogs, da li je service dog, da li je guarding dog, naš guarding dogs, to pričam ja na engleskom, ne znam kako na srpskom. A kako se zove i onda, psi, generalno ti moraš da znaš prvo vojni pas, vidi, ovo je ti vojni pas, ovo je ruski crni terijer, to su ruski vojni psi, mislim bili su davno, i onda kad ti znaš kategorija psima i razumiješ se sa njima, onda bit će tebi lakše sa njima da raš, čao, da. Bit će tebi lakše, vidiš, komšinica mi se javlja, čutimo. Bit će ti lakše, kad ti znaš prva stvar, koju kategorija ti pripada taj pas, onda ti moraš da određuješ taj. Druga stvar, poslije kad saznaš kategorija, ti moraš da znaš njegov karakter. Ja bi morao da živim sa psom, makar nedjelju dana, da znam koji njemu lifestyle odgovara, razumiješ? Ne može svaki pas, ne možeš ti pas da treniraš ih i svi na isti način. Nikad ne treniraš psa na isti način. Svaki pas se trenira na neki drugačiji način. I druga stvar, poslije kad saznaš kategorija, psi su karakter. Ti moraš da znaš njegov karakter. Psi voli. I sad poslije moraš ti njega da čitaš kao karakter za taj pas. Znači ti moraš znaš njega da psi imaju obsesije, imaju voli i mrzi i plaše se i osjećaju bezbedno. Psi generalno su ti skroz karakteri, razumiješ? I svaki pas ima svoj karakter, razumiješ? Ne možeš ti njega da tretiraš kao drugi pas. I druga stvar, ti isto moraš da radiš i sve, ako pas je hiperaktivan, ti ne možeš njega da ga vodiš na kafu i kažeš evo ti šetnja, kao što su ovi, razumiješ? Ovi nisu za trčanje, ja njih ne vodim za trčanje. Zašto? Zato što psi nisu za to, razumiješ? Oni nisu za to. Ako je pas za trčanje, ti ga vodi na trčanje, ne vodiš ga na kafu, razumiješ? U tome se radi. Znači, kad budiš saznao karakter, kad saznaš sve, onda napraviš mu plan kako njega da savladaš. Druga stvar, zašto je važno ti da znaš karakter psa i koje kategorija pripada? Zato što sve što radi pas to je genetski. Zato je važno ti moraš da znaš kategorija i njegov karakter i rasa. Zašto pripada? Znači, i onda ti moraš da ga razumiješ ti. Zato što on kako pije voda, način gdje sedne, na šta sedne, kako ti se okrene leža, gledaj kako su oni karakteri. Vidiš, on uvijek ti okrene to leža, zato što je kao smatra da mora da te čuva, razumiješ? A vidi, ovaj ti je uvijek sjedi pored tebe, zato što on je vojni pas, on je napravljen da ti prati non stop uz nogu, razumiješ?
To ne možemo mi u dva primjera da vam objasnim o čemu se radi, razumiješ, kako su to psi kategorije, kako su karakteri, kako to ne može da se objasni za dva primjera. Moraš da vidiš puno primjera da bi ti skontao o čemu se radi, razumiješ, znači ti moraš da vidiš problem. Ne radi se o tome pas sedi, dođi, ja mogu njemu keksići da njega ogladnem 3 dana, pas je mrtav gladan, na povodacu sve vrijeme i da mu kažem evo ja imam hranu, dođi ako hoćeš hranu. Ti mu daš ako dođi. To nije dresura. Ti nisi ga savladao, razumiješ? Nisi ga savladao. Pazite da vam kažem nešto. Pas koji beži, on beži, genetski beži. Naprimjer, u psi koji su u beženju je broj 1 husky. Ja nikad kod mene ne puštam husky. Ili ga puštam sa ogrlicom. Pas se rodi s tim da li ima mogućnost za njega da ide bez povodaca. Ti ne možeš da puštaš psa koji je nestabilan karakter i puštaš ga bez povodaca. Pas koji je plašljiv od nečega, automobili, motori, bilo šta, ti njega nikad ne puštaš. Te plašljivosti, prvo pas da bi imao mogućnost da ga treniraš da ide bez povodaca kao što su ovi, ti bi morao da prvo da znaš da li je on stabilan karakter ili nije, razumiješ? I da znaš na šta on reakcije ima. Da li ima reakcije na mačke, da li ima reakcije na to. I to se sve popravlja. Neke stvari može da se popravljaju, a neke stvari ne može da se popravljaju. Razumijete? Znači morate isto da znate šta je to popravlja, šta može da se popravi i šta ne može da se popravi. Kronos je gotov i sad idi kući. Krono, a Badi je pozvan sam, neće da čeka dolje. Čekaj, Čapo, stej, sad ću da dođem. Sad čekaj. Si uživao, Kroni, a? Si uživao? Treba pokupimo Srećko i Srećko on ide na poruke. Ima posebna poruka i on čuje to poruka, krene da laje, on histerično i srećan hoće da ide napolje. Srećko čuo poruku i sad laje, gledaj. Evo ga, sad i Srećko će da silazi. Čapo obožava Srećko. Di si, Badi? Badi, poludi. Hej, čekaš drugara, a? Drugara, gdje je Srećko? Gdje je Srećko? Evo ga Srećko. Vidiš, Srećko laje, znaš, srećan. Ajde, Srećko silazi samo u lift. Ja i inače ljudi ih ne vidim uopšte. Oni samo šalje pare na račun, Srećko ide u lift, ja ga obacim u lift sam, on silazi sam, ide sam gore. Evo ga, ovo je srećan, Čapo. Evo ga Srećko, bravo, hehehe, stigla mu je loptica. Vidiš, on izlaze napolje na 10 minuta, obavlja sve i on bukvalno trči u kafić da igra s lopticom. On je u kafiću, da bi ja htio da šetam psa, morao bi on na dugu trajnu, znači svaki dan i plaća na mesečni nivo, zna sve se koliko se plaća i zna se gdje ide i kakav mi je raspored. Evo ovdje, gledaj, on baca mu lopticu dole, on donesi. I tako ga izmorim. Gledaj ga sad. Dođi, donesi. Donesi Srećko, bravo, vrom, daj. Srećko, bravo. On čeka dole. Srećko, vidi ga došao. Želim se dođi, vidio. To je tvoj posao, bukvalno, znači, to je samo tvoj posao, da mu bacaš loptice. I on je obavio sve, bio u park, sad mu baca loptice, Čapo sjedi na polje, gledaj ga. Evo ga i Badi sa nama i dalje, Badi, lepi Badi, nju. Mi čekamo hranu, oni se igraju, daj da vidim. Ne, pusti. Gledaj. Daj Srećko, daj. Prevarit ću ga. Stigla klopa, njam, Badi, Badi ladan.